fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ebusia for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala jumedie ena ebre asosemo so fomuni aba ekwesi kapa ena nso mede ebebe so moma wonso wo adwinchire bia wo fa ensem no ho no otimi ede ebebe tu edwa ewe ye fidie kese yi eso enyumekwa so yasen ema ye di edwumedie yi ebebe so mo eye Mama Juliet Ventures ebano enchense kitchen appliances wo demo SCC wo ho enoma wo hwese wo di BCC eye wo demo mama na kama de bra eye Mama Juliet aso ye obetimi afa ne number e wo screen no eso na one no atwetwen eye nkomo delivery kwampo na wo be ye ede ama ebiemu enso so neat roofings nso ebo ye chidomo ba ne chance papa de baba wo dan so ama edan no enso to ewie bo a chese color anana hunso no ensisa every day a ene efre wo mo na wo mo bebo eye wadwuma no yopo emfa ema na ebiemu nso loan master aba bepiemu wo ye obi a osika efa controller na wo ye aban adwuma wo ye nurse ni wo ye post ni wo ye den ni ene fa loan master number ye na ene ne na entwetwe eye nkomo na sika wo pe no so affordability eso nko ade a wo nso so wonsa ebetimi aka na project bi a eda wanimu a wapaye waye wagin so pesa wonfa endi no watimi ede aye na ya bawra eye ensem no eso enum eye yinua bema wo ye Kumawood actor ni din adodo na edinim no eye long face abusuafo na nsenteme beto edwa se yinua bema yi wabubu ede eye agudem a chese GH4 ene no etwetwen eye enkomo na eno kokoye arawosem se na den krampo na Kumawood actors ne actresses enoma etutu wo mo because afi mu dodo na ewuwu ebinum nkwanhia ne nyoma ekeka wo mo krampo mo start ye free fiti asia krampo no ubehun na yare aka wo mo ahye eye edem a wo mo ehu wo mo ehu anom entina dodo na ekase bibi ekoso edutuo bi ekoso anase bibi a chese wo mo dwen ho a wo mo ntia se because wache krampo no wo no susu saa na ekoso na ebusuafo eniji sema ababeto edwa eyese eneden Kumawood actor ni din edi long face wa babonten ababe chese se diem nyame adom ene aye a doctor fo emu a wo mutimi de boa no ne ho etimi atona ma na sori afri eye yare empa eso na ye nua bema no ene eye GP4 etwetwe eye enkomo no ena wodi etu edwa esem ne yare no eba ye no chese actress any actors no chese wo bia ni wono mu a wo ba ye ebe ma no sempoa anase taku empo se wonfa enhwe eye ne ho anase wo kache obebe sra no ana wo bebe hwe no e wa yaresa bia se wei ena wonfa enje na wonfa encheche eye ne wura bibi sa kwampo ankoso e wo na brabo mu anfa amano na eno ene ma no hunu se de Bishop Bernard Nyako e kan ye no eye ne kwan so a eno no because Bishop etiase no kan ye se odom eni eye Kumawood anase movie industry no na ebra wo yare ye no ene ohunu se eye ampa se wo bo homoden na wo kɔ na wo bam na dodo na eye den epe wasem wo no ma bi enwa eye because of enkwane ahoden a wo na emuma bibi anto enya de se emu a wo hwehwe anase de nka wo expert sanke be free wo mo ho no wonsa ebetimi akam na wo kasa ensem we nyina na chese wakwakopimu awo doctor wo hwe no na so eye chese wo ko donate eye enwoma ede ama no esansem doctor no ehwe no wanje taku wanje sempoa wo hwe no free akomapam enti se ne ho atimi atono busumi mienu emu na se enedei wo no so timi nante wotimi kobase de nkrofo ekọ ede eba no dia na hu behia se enkonya wokoye wotena so empa wokokode da so ene eye emu a doctor no ede ebo anu no wo no so ebetimi ede eye aseda kwakoma because kokkonfo krampo na wanje wo hwe na akobosomfo na wanje wo hwe krampo na okachira wo se senyan eye na eye wakoma so ede ma wa fa eye na seda eye den ebre ntino no entimi fa na seda no enye den ensie hia ne hia se wode eye aseda no ebebre eye doctor no ewo ne modempo ene ahofama wonya ede ema no na ebusuafo mama yenhwe eye ade wabobo ensem eso se eyampa se eye industry no odo enim se de yehunu wo mountain so be huna ne actress we won ne yonko na ne sei
na afei se nipa no ho be kire no na enumu no wonya emwade a ene na eku a yetie se ekuo a enkrofo ewom na ne ate ne se because ekuo de wo beti a ewo se mu nyina no madwen eye benkrom a je se wo bia ene eye the vision and the mission of the station and I say but I am muditi eye ekuo na wo se enye pe na mo achieve eye mu go and I say mo standard amodi edru na se odo enim na se ni nyina akwa ye obi a se te afimu mo obi a nam ne kwan so ede a ene na eye industry na betimi akoso na eno ema eye yenia ba eye Yvonne Nelson ensem bi odi bebetu edwa emre bi etwemu se eye industry ni mu ahoya ene pese minkuminya ahyemu ma na chese eye nokre because the long face ede nsem aba betu edwa na chese eye sa ena ekoso na enya no nkwa bishop benanya konsoso kan ye a chese ne nsem a odi tudo se ene so obeboa me bra metiasi does it mean say odo enimu dia ene na eye ekuo no wo mote ne sen eno ka ho bi ena ma eye movie industry say ego eye anam na abusia se utwasini anase wo adwuma bi mu a eye den ya sika efimu eba nyoma efimu eba mo wo eye policies ni enyoma bi agese yetutua e won chen na se ni nyina mu no wo sika ne de eye won chen no eba na se wo di twa wanum na wo de ye de wo pe na wo de ye wo ma asem na wo mema asem na wo ho chewa ehunhia se eye wo ma wo ni wo mu wo eye ekuo nim no wo mo enti wo mu botom sika enfa enhwe wana because wo bi efri eye adwuma bi mu na bibi eto na wo adwuma na bibi to na wo expect se adwuma no enye bibi enfa emboa no eye hyehyeye sa hyehyeye no ekoso ana se eye den enkoso na eye tirimu pa ya ni nya se bibi etumi a wo se adwuma me wo mu ena ekuo me wo mu wo mo maboa no eye tirimu papa wo se dan da ye enfa enhwe tirimu se because o se me wo ekuo wem ti bibi tumi a wo se wo bi ememeboa me no eye se ye sa ensem no ebe hye yetim ye nua be me ne nsem ode etu edwan abusua se na wo so wadwen eche wo esi efa actress anase movie industry no wo mo bom ho modern anase de wo mo ye no enye ne kwan so a eno no fo wadwen che no ebra e wo tuma gin eche comment section ebiam nso so betimi like videos na wa share e wo all the social media platform na wo share eye background am wa eye Raise Beauty Parlor and Closet e ho ene ne de che se me so ma ba betwa eye me video wo hu ne se me background aye fe no subscribe to our channel no se wanya ya like videos na share me din e de eklesi kapada se ne ye be sana share.